unsur tun. That's just we require. Ashwa kajing tap vote ha Sohiong kaseng NPP nen kesngi kala pelong ya kajing ilang banyatai lo kilat kilenti ban pengklan ya kaseng ha kani ke constituency abakran bakinong tho khubor hadian kajing ilang ukertong ka NPP uba asamlen malngyang ulaong ba kaseng country shitom ban yo ya kajing job ha kani ke election wat hadian ba ulapan pau ya kajing sngo scam ba ki brio jong ko constituency sa sisien kinjit biang yu kum unong mi khmat jongki ulakan tho ba kinong tap vote ha constituency ki sngo thu ya kajing don kam banjiet ya ubriu ubadon hapo ka sarkar khnang ba onla banwanra e karoi kapar ha constituency kajing ya kan bas election hapo Sohiong kalau dia kawai ke bakrit tam hapo ka is ke siri berkawai nila pasaki ni dan bagi social media bagi kot kebon, bagi sultanat pun penting BP. Ketu kajingkan tok kajingkan no, kebani ni akan menenakan ni. Nak kalian jungi kamran dian berkan tok menjadi pencari ki. Dan rei kambun ni kajingkan tok agak beda nak kalian hidup. Bagi bot kajingkan tok banyak parti PP, kampam parti. Bagi hadiah namta kijuang bawa semen bawa yang menteri dari parti kamno. Dan rei mentari undang reform dengan sarkar kata parti PP kebakan tok ini bagi Sri Lanka dengan sarkar kaseng United Democratic